INP Mizo channel clear tu te in zain Sipai levek ule kan channelin lo clear thina kan trong kam mandan tura tele thil dangdanga thuron tha min pezela kan lawm hle mai mani trong e tilovin zoram chim le mar lamte zoram pon lamte chen hian kan thlu ka in angtlang diak thei thin chia lova in thorona tang hian kan lo in zir ve zelania ti kha kanan soi masal lokange hei Myanmar ram kan ka varna lama khothlang lam kan lam chia le hreta tun tum chu mana Mizo te pu Donald Trump chan chin kal zel hi kan ngai thau le don nia Donald Trump laka phubalak an latum zel ti te Trump admin China policy le Tunlai Myanmar boina chan chin te nen Trump chung ko din munte kan thlir le thuakang February ni som pali khan Donald Trump impeachment trial chu anzo fel ta phot khania an lo cham fel to mase Democrats ten Trump laka hremna aom theinan bei chun zom zel an latum ta chewa February ni som panga khan Ramhuai Pitar-tia minglem kan lo phua Nancy Pelosi chuan January ni ruka Capitol Hills boina kha uluk taka chui chian ani tur thu apuang le a Al-Qaeda helpol ten sang ni le pakhat September ni som pakhata World Trade Center an beina chui ani ang chia khan January ni ruk boina kha Ramhuai Pitar chuan chui ani tur thu hi apuang chiang to a Donald Trump hi khodang hoi man lek lovati boyan tum ti a hriat mai drama laka impeachment an kalpui chan ber nia ngai chu election a chu thei to lo na na hrem an du wanga ni ti in Democrats kingpui Republican Senator tam tak chuan an soi fo maya tin political analyst tam tak point he ngai dan hian pom ve boka Democrats te hian drama hi an hup hur ti a chianga impeachment trial chu hlo cham to ma se an tum ber chu US politics atanga Donald Trump a pet chua hi ni miau maya kongdang an zong lo theilova January ni ruk boina kha chui chiana drama chunga hremna tlak tir an tum le tatlat nena lang House Speaker Nancy Pelosi chuan US Congress in Capitol Hills boina chui tu tur Independent Commission adin tur thu apuang le to a heti han ngai mai chuan Capitol Hills boina kha han chui vak tur thilo ompona lang lem lo sang ni le som ni US election a khan thil dik lo tam tak a oma kha khan do dal na na sataka ring chuaka mipuiin khomen boina an siam ta kha ani maya chutianga 9/11 in beina ang ema han chui hlua tur thilo omlo ati thei mai ome mase Democrats te hian drama chunga engkim tlak tiran du sia impeachment trial la chu antum angina kal le ta silo rorel na phong chel tu na chuan an du angin an tile don ta chuni maya drama tan zong dau tu hian lian ve bokani hi Trump impeachment manager Jamira Skin Khan Capitol Hills boina mo phurtu berchu Donald Trump ani ati top maya Republican Senator mi pasari North Carolina lamami Richard Barr te chuan Maini lammi Susan Collins te Alaska lamatangin Lisa Murkowski te Utah lamatangin Mitt Romney te Nebraska tangin Ben Sasse te le Pennsylvania lamatanga Pat Toomey ten han thlop sate ma se two-third vote an mu pha ta chuang lo tuna independent body Capitol Hills boina chui tu tur hi Democrats lamtang sa an ni mela sang ni le som ni pali presidential election chu thailo turin Donald Trump chunga thu boi siam sak an tum mela Senate mevin thiama chantir to nuwa po chui tal an la tum chunia Nancy Pelosi hi chu pro Trump te tan chuna ngei om tak zit don ani hi President Day ya Trump an lawm tu halanga hle United States hian President hlui te choi moinan President Day anti mai ni ser ran an neya February tha thotan ni voi thumna third Monday hi President Day ya puan ani atir chuan US President masaber George Washington a pian cham February ni som ni le pahni lom na man thina ni a President Day anga puan ani chhota ni
sang ni le som ni pakhat US President Day chu February ni som panga kha ania President Louis Donald Trump omna Florida State Palm Beach lama mipuiin pungkhom na sale hlea Trump kan mangai che we love you Trump USA USA ti in mipui hi an aw na sale hle ni hetianga President Day pola Trump athlop tu te pungkhom hi Trump na vatlo nge nge Trump International Golf Club atangin SUV motorin mipui omna lam apana kongle lam ve mipui khat tlatin an dinga President Louis an lawm hle impeachment lagat hiama chan voi ni na ani boka Trump atan tu te tan hian lawm na turpo tam ve hle renga Senate Minority Leader Mitch McConnell po khan Capitol Hills boina rawa Donald Trump kha tran em han lo ma se Democrats ten impeachment an kalpui tum dan kha dan pon lam thil ania wangin Senator somli le pahni te zui ve te zoka Trump an thiama chan pha ta ani kha Lara Trump Eric Trump anupui chu North Carolina lama Senator Richard Burr thak tu tura rin kai ber ani mek Lara Trump hian du tu anga khopa adu photjon Senate seat hi a min sa anga ngai ani Lara hi Wilmington North Carolina mi ni in henglai vela hi chona lar ve hle ne soyani Richard Burr hi Trump impeachment trial thop tu ania Republican Party hian an thlang non du don lova mithar ahmun ruak lu tur an zong meka Lara Trump hian thop tu anga boka Lindsey Graham te point an thop veka adu photjon Senate lama in thlang kai ngei narin om Republican Party Chairman Michael Khawvel chuan an Senator Richard Burr an Trump impeachment a thop kha alom lo thu lo soi ve to boka a politics zin kong hi atop mai don ni na lang Lara Trump campaign senior advisor hi Trump admin chung khan US politics a ton riat anei manual maya North Carolina Senator tur hian Republican te chuan an du ber ni na lang Trump impeachment trial vote tu congressman le senator te hian Republican chunga dodal na an tok meka anti fu mel lo devani hi Donald Trump achua nuwa Khawvel hruai tu huai sar perchu Chinese President Xi Jinping hini mai ome United States sarkar in thak don ti riat fele China Foreign Minister Wang Yi chuan Myanmar atloa Biden a president a Myanmar po Sipai rorel noya a omle ta heng zong hi han chut niap pila US politics in lumlet wanga thleng vek ne na ngai theya Donald Trump hi han president le ngat se chuan voin Myanmar ramboi na hi a thleng kherlo mai theyani Trump admin a khan foreign policy kha Secretary of States Mike Pompeo an chak takin mala a advisor Miles Yu chuan Tunlai khan Trump admin nina US foreign policy chungchang akalpui dan tam tak asoi chuaka Miles Yu hi Chinese mi ni in sangkhat zakwa somriat le panga khan United States a aluta US Naval Academia kumsom ni le paruk chung zet professor na thokin Trump admin a khan advisor to the Secretary of State na achel bok Miles Yu chuan te hian US chungchang asoya Chinese President Xi Jinping hian rorel kumriat na amang meka sang ni le som paruka Donald Trump maron president khan chona lian tak takam chon ngala Trump admin chuan America first ti in kongeng kima America da masazelin ma ala a President Barack Obama khan Russia nena Syria rama ka red line rapsu inra vai chon kan cheve ang ti in avawa mase Vladimir Putin khan Obama tong hi ala thu tak ngai lo Russia chon Obama red line chu aron khoi tangeya Obama khan eng ma tingam tak lo Trump admin kha chu adang dai mai Russia nena thil ati lo turte kan riat tira ati luyani chuan hremna kan pengal zel Syria rama po Russia ain rol thuk ngam to lo Syria le Iraq dictator te po kan thunun ngal zelani US Embassy Jerusalem son chungchang po President Masate Khan an ngam mi alova Trump admin chona son maya America ro puina kan siam thar le ani
khoi mona po Trump admin malak na reng kha an ngai thu tak veka America ro puina na satakin kan tipungani South China Sea Sipai rule kan thon lut poka NATO Secretary Stoltenberg chuan ngaihtuah thale turin mintia mase Trump admin chuan akal tlang pui ta thowa China chuan phalna in la ka ngai ti in min thrila kan tumna huna Sipai kan da maya kan tho puiram France Germany UK le Canada ten min zui ve poka chu hruai tu om dan turani hetiang ma kan la ka wangin America chu world leader angin min mule theya ma hruai tu din mun kan lo le ani Biden admin hian China hi in elna thiang hlim anei pui theidon lo ti hi a hriat angai international law angin South China Sea kan luta kan chen chil meka Trump admin kha a huai sena China phal lo thil kha kan ngai thu tak du lova tuna chuan Taiwan Strait vel chu kan thunun der to ni China red line hi Chinese Communist Party red line mai ania international red line ani lova US in azom chhan tur omlo ram chung in rel bol na chuan lam ma mangin mi hring nun na suat at hiang lova China in rel bol na kanin rot lo Khawvel hian China laka red line kan siama poimo tak zetani China sarkar chanchin bu the Global Times chuan Beijing Olympics boycott turam te chu China in a sanction don ti aron ziaka heng te pu hi kan ngai tu angai Mike Pompeo an asoi fo angin Khawvel in tun huna har satna to mek chu China tanga chuak hini deuh zela chu Biden admin hian hria se chak takin kal ro se ti in Jikili interview a Miles yu chona pian le murna China sarkar chungchang soyani Japan le G7 ramte chuan Myanmar military coup an du lo thu an puanga China ro alangoi ri fang ani hi kum sang ni le som pakhat khan Myanmar thu nei tu te chuan Kachin state a China tran puina a hydroelectric project dam sakmek chu an ti top saka mipui sarkar ain Sipai sarkar noya Myanmar rama China agenda tam tak hi apui tling theizok dona chu China Communist Party mathlir ni na lang ole clear tu tenin lo bengwar pui kan beisei